Saudara, konflik antara Amerika Serikat dan Iran tak kunjung reda. Setelah sebelumnya, Iran telah membuka Selat Hormuz namun kurang dari 24 jam. Iran putar haluan dan kembali menutup Selat Hormuz. Apa yang membuat Iran langsung berputar haluan? Iran menuduh Amerika Serikat ingkar janji saat soal blokade angkatan laut pada pelabuhan-pelabuhan Iran. Ketegangan ini kembali muncul jelang berakhirnya masa gencatan senjata dan perundingan ronde kedua. Iranian Navy, this is Bhagya Lakshmi. Go ahead, sir. I read you loud and clear. From that report, then, and there is no permission for you to probably straight. Rekaman audio menunjukkan Angkatan Laut Iran, Sepah Navy, memperingatkan kapal tanker Bhagya Lakshmi asal India untuk putar balik akibat Selat Hormuz kembali ditutup. Komunikasi ini muncul ke publik usai beredar kabar insiden di Selat Hormuz yang melibatkan 2 kapal tanker. Penutupan lagi Selat Hormuz oleh Iran bukan tanpa alasan. Penutupan terjadi karena Amerika Serikat tetap memberlakukan blokade pada pelabuhan-pelabuhan Iran. Kepala Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, menggambarkan penutupan Selat Hormuz yang diumumkan Teheran sebagai akibat langsung dari perilaku Amerika Serikat. امروز قرارگاه خاتم الانبیا و نیروهای مسلح ما پیرو تدابیری که دریافت کردن نسبت به در واقع اعمال همون مقرراتی که بر تنگه هرمز از ابتدای جنگ 40 روزه داشتن دوباره اقدام کردن و این ثمره رفتار خود آمریکایی هاست. آمریکایی ها در واقع خودشون باعث میشن که این رفتارها رو شاهد باشه. کامل و هوشمندانه ایران اسلامی است، هر زمانی با مقتضیات خودش از این تنگه استفاده میکنه و آمریکایی‌ها باید بپذیرن که اینجا محل قلدری نیست. Padahal saudara, Iran sebelumnya sudah sempat membuka Selat Hormuz sepenuhnya selama sisa masa gencatan senjata. Di akun media sosial X-nya, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menuliskan, sejalan dengan gencatan senjata di Lebanon, jalur pelayaran sepenuhnya terbuka selama sisa masa gencatan senjata melalui rute terkoordinasi sebagaimana telah diumumkan oleh Organisasi Pelabuhan dan Maritim Republik Islam Iran. Namun, militer Amerika Serikat mulai memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran guna membuka Selat Hormuz. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM menyatakan bahwa blokade tersebut dilaksanakan atas perintah Presiden Donald Trump. Operasi ini untuk mencegah kapal-kapal berlayar menuju atau keluar dari pelabuhan Iran di kawasan Teluk Persia dan Laut Oman di sebelah timur Selat Hormuz. Mendengar kabar Iran membuka Selat Hormuz, Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui akun media sosialnya Truth mengunggah pernyataan bahwa Iran baru saja mengumumkan Selat Iran sepenuhnya terbuka dan siap untuk lalu lintas penuh. Terima kasih. Namun, dalam unggahan berikutnya, Trump menulis, namun blokade Angkatan Laut akan tetap diberlakukan sepenuhnya dan efektif terhadap Iran saja sampai transaksi kami dengan Iran selesai 100%. Proses ini seharusnya berjalan sangat cepat karena sebagian besar poin sudah dinegosiasikan. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini, Presiden Donald Trump. Sikap Trump yang tetap memblokade Hormuz ini memantik reaksi keras dari pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei. Khamenei bersumpah akan memberi kekalahan bagi Amerika Serikat dan Israel di tangan Angkatan Laut Iran.
Pernyataan ini dibacakan melalui stasiun TV pemerintah Iran. صفوف متراکم و مستحکم دوشادوش دیگر مجاهدان نیروهای مسلح با دو ارتش رأس جبهه کفر و استکبار پنجه در افکنده و ضعف و مذلت آنان را در انظار جهانیان نمایان ساخته است. همانطور که پهپادهای آن صاعقه وار بر جانیان آمریکایی و صهیونی وارد می آید، نیروی دریایی دلاورش آماده است تا تلخی شکست‌های جدیدی را به کام دشمنان بچشاند. Presiden Donald Trump mengklaim komunikasi dengan Iran berjalan baik meski Iran disebut bersikap agak lancang. Trump merujuk pada perubahan sikap atau taktik Iran yang dianggap mencari celah dalam negosiasi. Trump mengklaim kesepakatan besar sudah sangat dekat. We'll be talking about Iran later. We have very good conversations going on. It's working out very well. They got a little cute as they have been doing for 47 years. And nobody ever took them on. We took them on. They have no Navy. They have no Air Force. They have no leaders. They have no nothing. Actually, their leaders are, it is regime change. You call that enforced regime change. But we're talking to them. They wanted to close up the strait again, as they've been doing for years. Salah satu poin yang menjadi pengganjal dalam negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran yakni terkait nuklir, saudara. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim negosiasi akan berjalan cepat karena Iran sudah setuju sebagian besar kesepakatan termasuk soal menghentikan pengayaan uranium. Trump bilang akan dapat semua debu nuklir atau material uranium yang diperkaya secara gratis. This process should go very quickly. That most of the points are already negotiated and agreed to. You'll be very happy. The USA will get all nuclear dust. They will never have a nuclear weapon. Dengan lantang, Iran membantah klaim dari Donald Trump. Iran menegaskan tidak akan memindahkan uranium tersebut ke tangan siapapun. Iran menambahkan isu pemindahan uranium tidak pernah menjadi bagian pembahasan dalam negosiasi. اورانیوم غنی شده ایران به هیچ عنوان قرار نیست به جایی منتقل بشه. به همون اندازه که خاک ایران برای ما مهم هست و مقدس هست، این موضوع هم برای ما اهمیت داره. Setelah gagal mencapai kata sepakat di perundingan pertama, perundingan kedua rencananya akan digelar Selasa 21 April. Jika kembali gagal mencapai kata sepakat, Presiden Donald Trump bilang tak akan memperpanjang gencatan senjata dan kembali menyerang Iran. But the blockade is going to remain. But maybe I won't extend it. So you have a blockade, and unfortunately we'll have to start dropping bombs again. Pakistan yang menjadi mediator negosiasi Amerika Serikat dengan Iran menegaskan kesepakatan dua negara tersebut sudah sangat dekat. Menteri Luar Negeri Pakistan menegaskan negaranya bekerja keras untuk menjembatani kesenjangan antara kedua negara agar bisa mewujudkan perdamaian. Has been trying very hard, and we are very hopeful that the rest of the process, as I said, that there's only a couple of areas which need to be agreed upon by both parties. So we are still haven't given up the hope and working hard to stitch it, because it will be the benefit for the world at large. Harap-harap cemas kini dirasakan banyak pihak. Ketegangan Amerika Serikat dan Iran belum mereda. Sedangkan saudara, masa gencatan senjata akan segera berakhir. Akankah konflik ini berakhir di meja perundingan atau justru kembali ke medan perang? Informasi usai jeda, Jokowi merespons pernyataan Yusuf Kala yang mengaku memiliki peran dalam perjalanan politik Jokowi hingga terpilih sebagai Presiden ke-7 RI. Jokowi menyebut dirinya berasal dari kampung dan bukan siapa-siapa.